mani swi ta lunga rini mani mi ta tela mani mani mi ta tela mani mani mi ta tela mani to Gazangulo Entertainment in Homeboy Swash ni vile nakambi hii an interesting video ningena Sayicology Independent yes eka album later ku ya Sayicology ya Good Friday obvious ayinge hitsalu Sayicology ntsena kutaka ku ri Sayicology Independent swilo swa Sayicology majongo famba yeshe. Okay, let's go. I project 10 you vula swo tala eka career ya mina ya music and gang eka gameplay. So before jamuka streamer music ivi sola hi ku ya hi mintirho ya mina a hi swo jamuka a hi swo jamukisa hi free Wi-Fi na data yo spotiwa Good Friday ya mina through God Psycho Independent. Yeah, loko mina ngisala nuwa Sayicology it destroy defense indlela yin'wana ximxelehla uri ava vuli leswi album yi nga swona hayi ku va ku achibi hi mhaka hi data hotspot yo kumbe i nana data i free Wi-Fi or swilo swa ti-free mode swo jamuka laha ka Facebook laha va kha va twa ndlala i vula swo dyi mani ri a va vulavuli ntiyiso. Every 11 hours ago aware Sayicology Independent avuya hi higher degree hi ndlela yin'wana ximxelehla a ku bonus track beef track n'wamarhimila lowu xuta swinepe a nghenelela timhaka ta vunkambi. Okay, yes, let's go. A pfuleni screenshot lexi nga laha ni vona ku vatsi ku humelela hi laha South Africa la Themba and Trust Chabalala a tshega kokwani laha ako i mbuti lexa album ya yena ya Msila wa Yingo dilo tsala phosa leswi a yimbelela o byeleteriwa a nga na danger loyi a vuya kambe dimana ku loko a ku ri cheri i nge hedle hinkwenu ivi Sayicology di n'wi vuyela di fika di ku ivi Psycho di teka Themba and Trust Chabalala di ku mbuti i mhana wena ya hi loko hi se yi sukini la hi loko hi sukini a yini ni ya vona ku trust Themba and Trust Chabalala i mani la South Africa la let's get him right away. Themba and Trust Chabalala a nghena one day back a tsala leswi landzelaka shem a yiti wena u tsandzeke ku gija ka masingita garage ku pfumala tirhandi loko u endla album ya Msila wa Yingo swakudya no ku xavela ku withdrawa mali ni loko dyondzisa na tinambara a wu ti tivi a wu pfumala na mali yo hakela ti-producer Badawo na DJ Gift no heleketa live ya Facebook ni loko dyondzisa no tsala wu swi koti remember loko u ni rhuma ku ya xava coat na fole ivi swi endla 75 rand ni ku kuma u bohanile twa ingaku ku hume 750 vapanyasi va ze va ku byela ku a hi 750 ku hume 75 rand a yi tinghoma na mina ni ta pfa ni kha ni hangu no xa ti-voice note ta loko mi kombela ku phasiwa cheri mi kombela ma-30 ya airtime yinene le ivi va kombisa screenshot leswi va nga ku holoveni lani na loko va lava ku bifana. Okay, va tshega Sayicology na leswi va nga horova swona nyimpi yikulukumba a South Africa. Miza loyi Sayicology u ze hi ku Wi-Fi ya Mr Post a yi n'wi connect a lava hi n'wi pfuna loko hi n'wi pfuna hi kuma ku u pfule Bluetooth se a la ku connecta hi Wi-Fi hi Bluetooth na mina ka Doom ni nge chavi ivi unblocka u ya kwihi kasi I'm a winner va kombisa laha ku ya i blokiweni hi sweswiwani wa kombisa ku ya shit is shit a wena thweka wena masatana ya hi ndlela yaleyo. So lowu mu langusela nuwani ku ndzima ngopfu Themba and Trust Chabalala hi loyi xifandla xin'wana lexi xi hamba xi designer ti-CD cover ta va Dr. Joe Shirimani hi ndlela yin'wana xiyimo xe le henhla a designer na cover Mr Post a designer hinkwato leti ta va yisa lava va ka team Shirimani lava a designer everything na yena Sayicology a ku designer xo xifanyana lexi ka xi designer hi ndlela yin'wana xiyimo xe le henhla hi higher degree
yes until Sayiko azasuka la akudesigner na miselo se vele ka beef yin'wana ya strong psychology na yena hi ndlela yin'wana ximuxelela ti ta vo u ta befiwa ngo i ta byarela na helo i ta befiwa loko a lava ku a nga befiwi swa ka Facebook phela vanhu vo swi langusa sweswi va swi tshika mara music u run for a long time i karhi before ze i va grand yes so no well mi nga ku yisukini ka gaza hi teto hi kombela mi nga tluli ti-advertisement mi tshemi subscriber kwala okay sharp